Good morning. When Sunday niya, nanti hay CF Moto MK650 cut down. Tối té mũi phang rọt lắm và này mấy mẹng CF Moto 650 and Kenya hay nuam khop mấy hay 649cc parallel twin deuh C4 valve ania 61 PS power ania 56 Nm torque mo chak kan khal thin anga chuan chak tak ani kan khal thin laka chuan mahse kai chu ka speed ta sang lawa ka push ve vak vak ngam lawa thì hiện cắn tùy na nhé cắn tỉ vé này mấy chú ngạ competition nó tel tiếng về là tán chi cắn tỉ vé là cái đi chú mà sẽ chặt cốp mấy nimin à rùa lâu sur khăng lang à với hi Sunday nữa nimin Saturday khan rùa lâu sur à hay con hi đuông in rau chalawa nal về rêu rêu mà phim khử ngay luôn tụi cả chân hệ bay khi eng ma electronics chu tiếng vak om lawa ABS ania chân ride mode hi chu ni mà chu ni deuh mai aba khi eng vak ma om lawa traction control chu tiếng cornering ABS tiếng vak ha eng ma om lawa raw power top ania hay vàng hen phim khử ngay lệ rồi là khen tùm na em po kan này là kan tlan top patian khua hi ro hi su lau tu la ngay la nunga pai zeu mai slipper nexus slipper clutch samang ve lawa engine brake po man thia mangai khop mai phi vak vak chi po ni lo power hi mo chak tol tu ka mo a tam jok hi chuan 300 400 ti vel CCI sang hi kan khal mang lawa mi tam jok chu heng ai chak tak tak khal pon tama mà sẽ cái mà niang à chân 150 250 thì vel hi kan khal thei chin to kan 300 heng hi chu à kan la thiam chia lo ani mà sẽ nuam khop mai hay kong hi ni zan nimin le ni zan rua sul na sal tuka kong hi duang in rau thalawa then lai a jan diak tok tok a ma
engine brake man pon phim chu tianga thả deuh pop chi pon lo slipper clutch ani ve lo a anh pai ruk ruk zel tlan chak lai chuan chuan he bike hian sei leila 649cc parallel twin ania dioi chi 8 valve ania chuan ama hi 61 vel ni ka she horsepower hi chuan 56 Nm torque ania away thi ama category puya chuan a rit ve zeka carb weight hi 206 kg vel ania chuan soi tong khan electronics vak a om lo a ABS a om a nuam lut tok ta chip kan thleng chak pel khop mai chuan nghe kan soi lai với chu a ro su lo seo chuan he bike hi CF Moto 650 NK nghe ama Mizoram a hi chuan ama compete tur vak hi nei lo a 650 Continental le Interceptor vel hi om le a chuan mahse man hi engza nghe ni don ka shelo a hei CF Moto I tuna hian enge mo har satna wangin CF Moto showroom dealer te hi hei dealer te ta nia chu an khar ri a kum thar lama hen an hon thei le mela showroom thara heng te hi om thei chuan a price mil pui tura chuan R3 RS 457 vel mo heng hau vel hi aman mil pui ania aman mil pui han anga han ngai to chuan R3 vel te ai chuan na chakani mahse cái chong ka khal chuak thei lawa cái chu tian hobby anga ti ve mei khania anuam ti wanga han ti ve vel mei kan nia kai ni chu kum thar lama an hon le don huna kanin sil le don nia cho ka soi du pakhat chu ka video ten lo en ve ka lom lu tu ka chuan khang lo en zinga khan 90% chuang kha chu 90% ai tam kha subscribe lo in nia khawngaihin milo subscribe ve ula bike right chau ni lo review po ni chalo right impression ang mo kha tiang vel tele bike enge mo cái mà nia hẳn chỉ về thế nửa mà hèn cái chỉ nó về thế họ có rộn đạp chỉ nó à mình lâu view sạc về thì nữa là mình lâu subscribe bóc đón nha anh làm khóc mấy sár một tê tê hậu chuan khẩn xe chuan anh tlan sạc thầy phuông thì lúc anh lấy lốc này in tour về tuy là hal tụ chuan he bike chung chang hi sei leila suspension hi KYB ania malama USD mang ve lawa telescopic fork hemi upside down ni lo ang chi khan nia chuan nung lama monoshock KYB thau suspension chuan brake hi malama 300 mm
dual disc mga Traviao chon caliper hi aspel dana don je juan nan ya mahse American ho chon je huan nan tiang nga mo khang khan ya an mani Spanish brand nan ya ka shet so lo chon je juan je huan hi tayar hi 160 nung lama 160 by 60 chuan malama 120 by 70 a brand tak hi kachiang tolo nakin tu kan tilang nga he India rama kan mu chi chu nilawa chuan he bike hi CF Moto a lei ve du te nom chuan tuna chuan an showroom hi an khari a CF Moto hi mo hi hei ute te kum thar lama hian an hon le thei mela an hon le huna karon update lenga heng chau lo cc niam deuh 300 te 400 chi sang sang adventure sports bike naked tiang te po an call vek ani chuan hei CF Moto ti vel kiwi zonte Chinese brand hi tun la hian ron trăng khopa bike kan ron ti chuak zung mai a Big Four kan ti Japanese brand Kawasaki Yamaha Honda chuan enge kha pakhat Suzuki heng ho compete tun hian an ron ti chuak na sak khopa Mizoram anga chuan an la chuak ve chi lawa khang a competition pui aya man tlom si khan an ron ti tlata hei nakina chuan market share an la nem ve fuang ka thlir ve dan mai ni chu engma thil hi kan she ve lu tuk lawa ma se ka lo mu ve dan ani chu chuan cái chu hei ka tlan chak lu tuk ngam thin lawa hobby anga ti ve mai kha kan ne ka soi tong khan chu tianga in tlan sia ka tela khala chak tok ka ti chi kha kan ni ve lawa cái chu nuam kan tia kan tlan ve ni mai mo hei poi chak khop mai duai chak ma tre pa ni chuan ama hi slipper clutch ani lawa hei wang hen a englo hi chu clutch vel hi chu sak ve set khopui a khal ve khopui ve la tlan tam chuan kut chu kham ve du ngotang so atenenga khania atenenga ka ti thin hi lem ruat ta nia ka khazen tianga right don vela han som hi chuan ngolak so chapal kan bun lok tia man ang ngal mai khane ma petrol hi mileage hi 20 kmpl velania chuan city an claim company na claim dan chuan highway hian 24 25 chau velania mà xem Mizoram mà chuan kha tiang han ni ve thei khel lawa chuk chau hi tam sia mà xem cc ang ai tu chuan he over chu ni lo Continental cc mil puya don Continental le Interceptor ti vel 650 twin cylinder thau nia mà xem ni chu performance oriented ani lawa heng hi chu performance oriented ania heng ang Continental ti vel 47 horsepower vel ning ka sia hey 61 ania ain thlau ve khop mai a weight po ain ang velin ka sia Continental reset zo kang hey 206 ania ka siat so lo chuan Continental weight hi ka lo en chiang mi alawa sia khan lo comment nula CF Moto ron hon le huna chuan enge spare parts ti vel servicing enge khang kha chu ka shelawa engen an don ma se
atitu te hi tiang motorcycling enthusiast tak tak an ne hai tui ve tak tak khang kha chuan tiang lam hin kher ve tu ra ka ngai a tha viau thau tu ra ka ngai a ban nuam em view te chu kong hi noi tlat kong a noi motor han overtake rồi rồi nan gió chọc hết này khua chu nuam tok le me ya nimin lama ro su ra he khulutuk tur kha atibau dewa chan December Christmas le kum tharin kar ve lan khobe la han right ve kan tuma kan ka zen hawin kan chung ten no ma kan u te kan la right tang cái này chú private ta là thọc ăn nhé Sunday bác cái hun vấn này là Sunday right hi ni de đềuต้องอาจูงละตักตักละตักไรทันเล่นเถยโปข้านี่แล้วว่าไงนี่จุ๊มาบ่อยทักครับไหมไรที่หน่วมกันติเวทีเสียกงไงเห็นแต่กันละไงพะมาเส้นหน่วมแหวซิมใช่ไหมว้าวcả tu nào han engine brake kamang thu ta gain slip zok noi slipper clutch ni ve lo chu ba cha control thia mangai re lu tu ka hang hi chu limit ang chong kan push ve thei lo khai ni chon ma limit push thei tu chuan ka thiam nei na pha ve lo khai chuan acceleration hi tha ve sim han a dok zok zoka nuam ve sim a ka enjoy về mấy nè hey kan chola chiang zo ka en du tan hey hi LED indicator ve kania chon dual cylinder ama brake hi 300mm caliper hu J1 na ne spela jon American ho jon J1 an tiang ma tiang ho jon LED headlight handlebar hi protector manga nal khop mai radiator po lian tha okay hi enge kan go enang Adreno Sport ani hey 120 by 70 ke nung hi Adreno Sport thau 160 by 60 anung caliper nung di size ka chiang lo chuan suspension hi KYB nung lam hi adjustable ania malam hi chu telescopic fork adjustable ni ve lawa a sek tha khop mai yeah tail light po hi hei LED ve kan on chinanga nal kek khal tha khop mai nula khal tha tak angani hi kum thar lama 2025 model la omle to 675 ani to kha full favor version le naked in om do na khang kha kum thar lama anti chuan an hon le chuan hemi CF Moto hi ma te khan an kol ve tura ngai la nal don khop me aman hi tau vak box si lawa speedo hi digital
LCD pa ngai nia hei 2022 ma ni karinga 22 nulama ka chon TFT 300 km ang kha ne ya basic sana uma odo trip A le B chon RPM gear position indicator fuel gauge om boka chung jang chu ni deuh mai a chuan amot thi ta tang hen thlak tu nia tian sport mode nia me thum hin eco khan tlem chuan chak lo ve deuh jong ka ria chuan hei master cylinder hi hei alang tlang veka moi khop mai stock kan ya heng mo handlebar hi stock kan mang lo ani me a moi teu kan hole don mek view te hian lo hei san tlang ro ta tlem kan chawang a kilai vela khen thla kan han la zoi nga chon kan ho to meng helam hi sam tlang ro ta nia hei he kong chu thavak lo ni hi lai an nuam lai deuh vela thla kan langa kan ho meng kha zong khan ni le phot do se guys